Jesi ti? Jel odmaraš? A? Hoš moći ovak izdržati? Ovak je dobro. A? Ovak je dobro. Sam ne sam, a? Dakle, ovo nije za povjerovat koliko nas je u autu, pogledajte vi ovaj... Negi, tamo gledajte, evo. Mateo, gdje si Mateo? Maš ti za maš. Šta si ti pokrila oči? A? Čekam te vam. Hoćemo bez dušeka ići, da? Možemo ići bez dušeka. Dušekom, da. Viber možeš 3 minute. Ne znam. Ne malo tako. Šta da snimim? Evo snimit ću ti ovu, ajde. Moraš gledat. Gdje po guzovima. Sad treba sad virat malo. Šta je sakrila? Sad možeš snimati. Šta sakrila lipote, što sakri žena? Ajde maži svoju ženicu, jebi ga. Snima i ovako. Ajde. Snima kako te. Znaš kako ona meni kaže za Mikelu Ucgač, tak ti njoj malo Uc. Ej, šta sad? Po ležima je razmoži. Malo po leđima razmaži. Kad sva mokra. Jer bi ga on našpica, a ne razmaži. Vidješ mi. Pozdravljaš. Pozdravljam sve Slovence i Slovenke na ovoj plaži. Sve štajper, ako crvena Maš. točka. Maš. Sad maš, kaže čao. Ja sam 75 na jedno, a ja mislim 25 na drugo. Ali plus. Megan je u minus. Evo ti to znaš jezikom, mi? Ne trebam držati ruku. Megan je ono. Trese ruka u ovakvu zgradu. Moraš malo vjerku. Gdje su djeca? Na kukuruzu, a?
goriva se pjeni. Jebe se tebi. Jeb si blesao. A to ide tam, jebe se meni. Top lista nadrealista. Nemoj snimati, jebote, a onda joj da vidim. Se nešto palo. Stvarno, kamen teži od tebe. Pa sam da sestru pogodniš u glavu. Hoćeš mene pogoditi, onda baca van iza mene. Ovo je deda.
Eto. Evo ga tamo nema. Znaš nekog liječi ovako da? Puška, da. On boks trenirao, isto ga ima onako malo, znam, čelak. Ajmo baciti. Svi mora da ide. Vas sve uživate. Ne boj se, neću ispred ovdje. A? Manje. A? A, vas leđa. Kazgu. Dok ne prebacite sav tamo odavdje, tamo ne idemo kući. Rupu ispod nogu morate napraviti, ja? Kopaj! Da znamo gdje smo sutra na ovom mjestu. Kako je tamo? Kako je vama? A da, vidite. Tamo vamo. Dakle, tu ima ježa. Nema. Štekovi. Ovo sam Ne jabuke. Nemaš jako ovdje baciti. Može bila meni, može bila majka ću reći. Pa ja sam imam noć. Šta mislite vi o ovim sranjima? Što vi mislite, općenito Te se politika, krivaj. općenito situacija u vašoj državi jebena. Ona je to sve objasnila kako treba. Ona je to po domaći. Evo i tebe. Bu, evo je spati. Što držiš na oču, da ne ispadne. Da. Cigle, makice. Čekaj, ovako cigle. Kad ja to uvatim preko dala, ne mogu pasiti kako vidim. Ja smetam. Evo ga, bum. Mali ima nož. Nije što od mene bubnjeve pravi. Ne, šta gledaš, što znam što ima.
Šoljka. To je Šoljka. Šoljka. Vidi, Ana, vidi me. Vidi mi. Tu kuku. Kuku, nene. Kuku. Da. Da. To što ti vidi, to je baš lijepo. Ono kad smo mi bili mali. A neće moći nagledat, što? To je, baš ja sam isto njih snimala na kamere. Prvo pišanje, prvo sranje, prvo sve, prvo ono. I oni danas kad gledaju te videe, to je vriškanje. A pogotovo mene sa 80 kila, kažem, mama, na šta ti ličiš, ono, ne mogu vjerovati da si to je ono. Njom. Kak se je prigade. Ako pogodiš u nogu, platim ti piće. Ako pogledaš u nogu. Sad ostale su samo ove još malo pomoći. A što vi intervju za Riši gospođa? Ja ostao bez teksta. Pošto Bez teksta? Da. Ne zapalo kada si rekla seksa, jebe. I toga fali. Kud riječi, kud djela. Da. Nemoj dirati piletinu, kamen i barbarigu ne spominji, više zabranjeno. Ali misli ona da se sakrila. Ona misli da se sakrila. Ne, ja bacam kamen. Ali čemu ruka na prozorima? Čemu ruka na penđerima? Vi su došli bajsom. Klinac. Preko vode? Preko bare. Da, vidjeli smo kad je onaj auto prolazio, ispod one rampe. On ima ključ. Auto ispod rampe prošlo? Da. Je to neki niski auto? Ne, zapravo, mali. Otpičio se. On vijek ovako, brn. Samo spusti krovi. Možemo šnalicom. Jebi ga, od ovih intervjua, od one tam dvije cure nema ništa, Jedna nosi naočale, a druga isto. Odazvat na ovaj kamen. Na ovaj ću zregditi. Ajde. Ajde, uhvati ga. Ajde, ako ne uhvatiš, evo ga pada na tebe. Čak da.
da igramo picigin. Igrat ćemo s ovom loptom. Evo ovako. Ovo što ću vam sad pokazati, to sam ja rezao. Uznojilo mi se jebote, dlake sam izgubio ispod ruku. Dok on snima, mi jedemo. On ti snimaj sad. To je dobro, a? Odlično. Dobro? Sam dobro narezao? Ne. Nisam dobro narezao. Jebemo, vidite što ima. Jedna kobasa, druga kobasa, ovo ono, sve ima. Fali samo vino jebo. 2 zeca, 3 I pivo. Fali vino i pivo, ali nema veze, nemamo više para, potrošili smo sve. Para nikakve više nemamo. Evo idemo. Znaš kaj? Mi ne možemo jesti. Pa nisam na to mislio sam, viš, ne razumiju žene. Mislio sam, kakvi smo mi Slavonci, možemo pojesti tanjur mesa. Pogledaj, šta je ostalo? Ja nisam gotova. Ona jede ajvar, ne. Ti nisi gotova. Zajeb. Ti špuć prije reda, evo. Vidi. Ajvar i kruh, mesa stoji, gled, tam nije ni izrezano sve, Ona reže sira tam, I ovaj slabi smo mi. Još će nas i kiša uhvat dok ovo pojedemo, pogledaj gore. Kakvi igrač. Evo ja, ovo i to je to. To je to, okej. Mama, nemoj prste rezat, molim te. Okej, imaš majoneze po obrvama. Stvarno. Imaš. Majoneze po obrvama. Sljut, ja imam obrve, ali nemam majoneze. Ova se moli sad, pošto je jela. Ma nema. To je za Gorana bilo. Ja se opet bacim s majonezom. Prvo si Ona ga otresa. Prvo si ga otresla, dobro izašlo sve, a sad ništa. Da. Evo, ajmo, pokaži ti kako ti to nama otvaraš flaš. Jebote, ja prste. Žena sa 2 prsta otvori. A vid, mene boli ruka, gledaj. Pogledaj. Pogledaj ti šta. Ma piva nema. Sramota. Šveps. Ajde, ja ću vikat da se čuje. Pokot. Slušaj, dosta snimanja.